na kamta kito ki perlok ki ba la kamai pisana ka YouTube yo lese haka YouTube jumki ka wan kum kanika problem la ne ka issue ma pe hagisha achka ba mi monetization han ka mi da notice te kumno pa pinsol ya kanika problem ga kwa ba kai phi menta ya kanika video shphang kata te don namta jumpi ki ba la kamai pisa te kumno pa pinsol ya ne ka problem ba hagisha ba kada mi monetization han kada mi ka jingsa da mi san monetization Andai kami ban penban da notice no notice mo teng kumno ngan pi ngan sol pi kene ka problem ta khnang ba pin du stu mo kumno ba pin le te pe shoban sedang kene ka video nga ko ba ko ble pi ba phila ai ke jing kersan nga man ka por ngi scam ba da ka ba pi yai kersan ba da ka ba leste ki ba thamai ken ai ke jing kersan nga da ka ba ngan nangla ban yai chakmat nangla ban le khamba te Tengani alai no cha kene ka screen recording junga ngan pi da ka screen recording khandiat khnang ba phin ithu bat phin suthu hakano gorkom kolong kumno namta jong phi bala kamai pisa phila dep tip lupa andai nga kwa pan pi kumno ba phin le nga kwa ban soli kene ka problem ta khnang ba phiru phin du la ban le kene te pej ngan screen ngan ai da kene ka screen recording pej ji cha mo kine ki video hne ki la dai ban mi bidaki let's say ki san monetization rai ka klambi pe la ngi klik ka video ko long kumne mo la ngi klik ka video pe ko long ne notice mo notice te pe phi le kum no ne te ba khniat mo te hang le mut ba phin le na khrum mo phin le na khrum te hang le mut phin le na khrum khniat pin le na khrom te nang ta pin sa tho ba de hang ne mo si chang ne pin http ps youtube studio youtube.com pin icon ne nang ta pin sa si chang ne te na pin si pin icon to ni hang ne te na pin icon to ni hang ne pin sa ka salo plot kan dwak te nang ta jong phi nga try ki don hi ke ba yo kum kan problem te sibu hang ne enda phila pli hang ne kum ne hang ne mo phila ban pej ba de sapo udon sapo hang ne ha po mo te sapo phi hang ne po ba long kum dak jiken dit hang ne ha po du barit ha kan dong du mo ba long kum dak jingli ba dor message hi phin klik hang ne mo ena phila de klik hang ne send feedback nomor phin hapan report mo phin hap report hang ne te na phila te hang ne pa de mo enda phila de sim hang ne kum mut ba hang ne phin sim ya ka screenshot ko phi te phin sim ka screenshot jong ka to ko problem hi phin sim te slow kan dwak te phin sim ya to ka screenshot jong to hi ka problem ka to hi ka problem te phin la end up sim phin I don't hang ne te na ta phin tell us what promoted this feedback te phin sa tho hang ne mo phin report ya kan ka YouTube mo te phin sa report hang ne ka YouTube te nga la ta lupa te la tho hang ne dear Facebook team dear YouTube team te endang la de tho ang ne kini bala de ta yang ne teng sa chu tik no ang ne ma pe phin ne ang ne po ang ne we may email for your more information or update nang ta phi klik ang ne da phi de klik ang ne phin mo phin chu sang ne dak blue ang ne phin chu sang ne we may email you for more information or update te phin klik ang ne phin sa sen ang ne pa de ang po mo sen ang ne te nda la sen tong to hi ka kan sa I respond phi pe ngan sapni pe de phi nda la kut ne pe kan la long ne te ngan sapni phi la da kala trekam ngan sapni phi hakne ke video hi te ko bes bon number ba pe mo phi number ba kan ke video pe hang ne khajing cha hang ne ke de ben mi be $1 tama ka khlam mi re mo pe phi hang ne mo te kan hang ne ka khlam mi re te ngan sapni phi nda la dep pe de kan ka la da kala trekam hang ne sapni phi mo naneng sapni namara kan ka YouTube studio mane mo hang ne kami re mo te hang ne pe phini kami re hang ne mo la nang sim kini ki video te kini kono ki video ba ye ki khlami re mo te ngang sapni phi ka answer mo pe phila I mo kan ka kebang pni phi kan ka screenshot hang ne ba kan hang ne pe kal arp sau kan ta kala trikam pe phila I hang ne ba arp sau kan ta kala trikam pe phila I sai hang ne mo te arp sau kan ta kala trikam kan ne pe hang ne kala mi kini $1 hang ne monetization te pe kala I kala mi hang ne
te ngi scam phila so thu chai phila yu e kan ke video te kum no ba phin le ka mut ba phin sa le kum ne kum ba hi kai phi te tang kan ne khub le sibon nang ta jong phi ngi scam phila so thu chai phya ba le kum ne step by step te tang kan ne khub le sibon nang ta jong phi phila ai up storm na du mane ha kan ke video janga te ngai sai sempat aku ipat de ka video khub le sibon